Helo, Emrys ydw i o Sgil Iaith. Hi, I'm Emrys from Sgil Iaith. Dwi am dangos i chi sut mae defnyddio PowerPoint Live yn Microsoft Teams mwyn galluogi myfyrwyr i gyfieithu'n sleidiau ni i iaith o'i ddewis nhw. I'd like to show you how to use PowerPoint Live in Microsoft Teams in order to enable our students to translate our slides into a language of their choice. Felly fe welwch chi bod fi wedi agor cyflwyniad yn PowerPoint a bod y slides sydd gen i yn uniaith Gymraeg. You'll notice that I've already opened a PowerPoint slide, and this slide is entirely in Welsh. Nawr, os dwi'n troi i cyfri arall, dwi wedi gwahodd fy hun i'r cyfarfod yma, a dwi'n edrych nawr ar sgrin o safbwynt y myfyriwr. So we're looking now at a screen from the standpoint of the student, and ac os ewn ni i waelod y sgrin, fe welwch chi bod yna fwydlen yma sydd yn galluogi'r myfyrwyr i gyfieithu'r slide. And you'll see that there's a menu at the bottom of the screen that enables the student to translate the slide into a language of their choice. Mae yna 19 o ieithoedd ar gael, ond yn anffodus ar hyn o bryd nid yw'r Gymraeg yn un ohonyn nhw. There are 19 languages available, but unfortunately at the moment Welsh is not one of them. A dyna pham dwi wedi dewis cychwyn yn y Gymraeg, achos mae'n bosib cyfieithu allan o'r Gymraeg, ond dwi ddim yn bosib cyfieithu iddo fe. And this is why I've chosen to use a Welsh slide, because it's possible to translate out of Welsh, but not into it. Os a'n nôl nawr i'r be mae'r tutor yn gweld, if I go back to what the tutor sees, mae'n bwysig hefyd cofio bod yn bosib defnyddio hwn mewn sefyllfa fyw. It's important to remember that it's possible to use this, in the classroom in front of a class in a normal way, by simply sharing the tutor screen on a whiteboard. Ond mwyn hwyluso hynny, wrth gwrs, mae'n bwysig bod y myfyrwyr yn gallu weld y cynnwys ar y slide gorau sy'n bosib. In order to facilitate that, it's important that the students are able to see more of the actual slide. Felly, os ewn ni nôl i'r fwydlen y tutor yma, if we go to the tutors menu, you can see that there's a hide presenter view. Weithiau mae'r magnification yn cael ei drysu. Sometimes the magnification gets a little bit confused, dyna ni. And then, ac yna o cyfrifiadur tutor, mae hefyd yn bosib cyfieithu sleidiau fel dyn ni'n dymuno. And then from the tutors screen, it's also possible to sort of flip between languages. Rwy'n gobeithio bod hwnna o ddefnydd i chi. I hope that's of use to you.